saya, Bapak Syahidin, seluruh imam dan pegawai syara, ibu-ibu muslimat, sini hadir ketua muslimat PCNU Kabupaten Sidrap, dan seluruh ibu-ibu majelis taklim, wabil khusus tim ketua BKMT yang sempat hadir. Alhamdulillah, syukuruki nasabah iya WTW angkaki napasita rupa pong Allah Ta'ala rilalanna onrom madecenge si bawa asirun tu kemadeceng na si bawai niak madeceng magi-magi naliti baraka maraja iya tuda ngatae nasaba de tu gaga deceng ipiga okolino de gaga onroy itu dapiga deceng kecuali kala menjadi saksi dari kemudian. Bahkan onronge mas sempajang, onronge tudang itu akan menangis ketika kita wafat. Teritu onronge nare kotomari. Demi yang kelima, dia menangis itu nasabak dia nani onroy untuk makasiwil loro Allah Ta'ala. Makanya upasangi maka dia tu sitongan na atau tunggal linota ni pakai guna. Na romelo pakai guna dito na makada malampe na osunga na tawe malampe na umuro na tawe na wadi manciji tau deceng de. Tapi umuro kami na makanja sa kumalampe umuro tapi mega barakana. Tapi yang dinilai sitongan na adalah berkahnya. Ukuy lalan na agama ta Bapak Ibu sekalian, angka kemudahan na lingi pong Allah Ta'ala sitongan na berdasarkan hadis Rasulullah. Maka da angka tu pakasiwing magampang ijama tapi matandre apalan. Madupa-dupa mo, ya magalay mas sampajas sunnah, angka sampajas sunnah. Ya magalay mas sikiri, angka sikiri. Ya magalay mas puasa sunnah, angka puasa sunnah. Ya magalay mas sidakah, angka pasidakah. Jadi madupa-dupa mo. Tapi iya ro kamudahannya sitongan na ibadah, dia itu na pada tingkatan. Oleh ini sih dicontoh, mapamulai hitungan waktu. Angka tu puasa makanja memetu jama dalam setiap bulan. Angka biasa ini Senin Kamis, palima saworoh, Senin Kamis, dan itu yang umum. Angka puasa yasang ayamul bidi, puasa putih. 10 telu, 10 pas, 10 lima, umpo na ulang. Jadi mak bilang umpo ulang nih. Tapi ya puasa maka dia puasa mutih, maka dia ayyamul bid. Tujuannya puasa sitongan na puasa sunnah, tapi maka dia nabita nigi jama iya puasa putih we padai kona puasa ngisiula bujur. Jadi telu pulas sona na bawa ya tu telu ngesoy pahalanya. Jadi ia kuidi istilahnya untuk menggalak ema puasa Pak. Kata tu suruh ema puasa nasa iya tu sak di ramalangi maka tora di sipan rasa palai komisi tambah sunnah kak. Tapi angka tahu menggalak ema puasa sunnah. Ya ko puasa sunnah jarang nak kada ya Senin Kamis sule. Dia nomor gaga. Bahkan Senin, Rabu, Kamis. Sebab angka sahabat Nabi ta maka dah ule buat dimopau tambah ya Rasulullah. Maka Nabi ta hari Senin, Rabu, Kamis. Jadi maka dah ulai mopa, maka Nabi tak puasa lah 3 hari setiap bulan. Nah, ini riasan ayamul bidi. Tapi iaro laisa pami okumi kalender lewat dirita. Oh isi kada 10 telu 10 pas 10 lima umpono ulangi. Iya sitongan nah saya pernah mengusulkan itu maka dah iya ko maki buaki kalender padai kalender kuidi okumanya majelis ulama na Malaysia. Iaro kalender na Senin na puasa sunnah na let tanda hijau. Jadi maka ada 10 telu 10 pa hari Senin dan Kamis nak kasih tanda hijau. Jadi Senin na onrong ya perintah ya puasa sunnah na tari cetak hijau okoro supaya na tandre kada nalingi kode maka dia se asokoe disunahkan puasa. Nah. Apa angkat tu puasa macawe nanti tanggal 23. Isunah katoki tu ma puasa ya ulangnya. 1 Rajab. Nah, disunahkan juga sebenarnya. Iya tu lalan nasi ulang isuruh kima puasa.
kalau mampu. Nah sebab sunnah hukumnya berpuasa di bulan Rajab. Tapi istilahnya ipegai puasa sunnah. Sebab talu tu pas surah ngokoro. Yang pertama pegai puasa sunnah. Yang kedua kita banyak sedekah. Yang ketiga banyak istighfar. Yaitu amalan talu aku Rajab. Nah sebab Rajab, Sya'ban, Ramadan itu kan ada doanya. Allahumma barik li fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Allahumma barik li berkah. Itu sange barakah tak tambah. Ipi carana na menre darajata dua caranya. Pegai ibadata kurangi dosata. Makanya perbanyak puasa sunnah, perbanyak sedekah, banyak istighfar. Nah sebab ia tu kehidupannya ka makoro. Ia rodosa ko matana ini ya decenge berarti mariawa itu kehidupan istilahnya. Kedudukan tak kulo na pong Allah Ta'ala. Mariawai, jadi kotome pendre idarajae, okiolo na pong Allah Ta'ala, dua kemungkinan, ipegai gi amala atau dosa ikurangi. Ya makiro, pada koto matimba to, ya nang katimbangan cik di kiri, cik di kanan. Ya ko matana ikanange, peko carana na matana kiri, elaga isesa kanange, na pamutambay kiri, ya makiro. Tapi ya ko de mule laga iya ro kiri, usaha kagi kanange mu pegai, ya makiro. Jadi dia tu ampai makana wa atbi sayyatal hasana tamhuha wa halikin nasa bihulukin hasanin. Betonganna tutu ipangkau kamajae dengan pangkau kamadeceng. Jadi ya kuya sange patutu de tu nangka na marani anu mapatutu ene tutu apa de na tatutu ko marani. Jadi ya koci di dosa ta usaha kagina dua deceta tatutu itu. Makiro. Tapi kalau hitungan agama angka kanjana. Apa ia ko cidi de yaki gua 10 jajinna. Ia ko dosa yaki gua cidi tom jajinna. Kama kiro. Jadi moro keuntungan toko kami nasabah makre manja bil hasanati falahu asru amsalihha. Ia ko pigau ko cidi deceng ipan jadi 10. Jadi itu sampai sunnah eta baca jamai 2 rakaat, sitonganna di hadapan Allah nilainya 20 rakaat. Kama kiro. Apa ia kosidi sampai sunnah ijama nilainya mak ganda 10. Mak mana tuh? Ya naru yasang umuru mak barakah. Tapi angka onroang, angka kupasidaka pada rona masidaka. Manja bil hasanati falahu asram salihah. Angka to ayat. Mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Maginan ka dilipat 70 kali lipat. Maginan kamega seperti menanam padi. Patanangaseki esi dimi biji tanang nendrek manci si batang, yaro si batangnya komak buai matake-take nih. Nah wadi gangkat itu 10 butir. Kama koro sewe, yaro nala parumpamaan pong Allah Ta'ala. Mathalul ladzina, tapi makadai yumpikuna. Makadai yumpikuna, ya ko makadai yumpikuna berarti impak. Nah ya ko impak waramparap pa. Ya ko makadai sadaka tanya waramparang. Namo mi cawa-cawa mi okyolo na tawe. Deni cawa-cawa ya. Mi cawa-cawa. Apa si salah ti cawa-cawa. Si bawa mi cawa-cawa. Maka lelat mi carogi. Maka nakamaki. Namo i cawa-cawa mi tawe kata palana denako. Madosa mi itu. Iya mi nareko mi cawa-cawa ki okyolo na padatta rupa tau. Betuangan na cawa-cawa madeceng. Membuat dia tersenyum. Yan na tu ampai sitongan na ya tu palawae. Matandre-tandre tu palana, yang penting dia napau salah. Iya meja palawa sesa makoko make ka mapau salah. Jadi itu palawa sitonganna itu mendapatkan pahala nasabah membuat orang tersenyum. Tabassumu kafi ahika lakasadaka. Ni cawa-cawa beru okko padatta rupa tau pasidaka tapi makadami sadaka dena kada impak. Jadi ya ko impak orang parah pa. Iya ko pasidaka namo sikiri itu pasidaka tau malalang ilaw masigi pasidaka memindahkan duri di jalan sedekah engka rupo ko tangana batay batu makadaki nabungi matu tay ko nalapo ilagay pasidaka jadi sedekah mana itu jadi asang itu pasidaka deto tu nakan ilaw doang ang itay pasidaka yun itu ampay na suro ki nabita mak baca Fatihah akka apa na rekomelo ki matinro. Jadi salah satu doanya itu Fatihah pertama itu untuk Rasulullah atau pandita pahakiki. Jadi maka itu iyo puka kwidi biasa ibaca bami. Maka bami istilahnya degaga itujukan. Maka bami ko
Meki matin ro bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Napi baca suratul Fatihah kepa makoling. Kalau dalam ilmu hakiki itu apa? Ini baca bawang. Yang pertama itu dikirimkan ke Nabi. Ila hadratin Nabil Mustafa sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin al-Fatihah. Kemudian yang kedua, ila jami'il anbiya'i wal mursalin wasyuhada'i wassolihin wal malaikatil muqarrabin walal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat al-Fatihah. Ipatuji mana ngisini na salangnya. Salang arone salam makunre tomatappak arone tomatappak makunre mapamula yaitu isyaga sagangka ya matewe. Lai kiringan Fatihah, iya ro Fatihah ini akan untuk tau tuwe apa pedising papa salama untuk tau matewe mancajiwi patamba amalak madecin ala kubur. Itu pasti sedekah. Ya ko siaga juta umat salam sekotoro pasti dakata. Iya natu nakada nabita siapa yang membaca suratul Fatihah 4 kali sebelum tidur sama dengan bersedekah 1000 dirham. Jadi masih ke masumba ya bato naro. Itu ada dia aja nih wasumbangan namu ya macipito. Ako baniro. Itu apa ya agama ada kemudahan. Aja tak ada duit pemasu na payasa de angka tahu Pak de nang kanirita masumba. Tapi semua satu kampung dia doakan. Po malasi kasihan uang kalingon na tapasawi kasilasan na po tapasalamay. Ang karo kasihan na pay mapabuka usaha tasimpo yang idali na po ang tapatanung ang iromala madicin. Itu magay mendoakan saudara muslim. Orang tidak tahu yang didoakan, malaikat yang mendoakan kita. Pasidak kasan ni robo. Yo pwede na sa kanyatian buka usaha. Duwi na yung ranyero. Natanya di ko na suro wajay. Gitu. Oke, makoto. Jadi kadang-kadang kan begitu. Jadi usahakan nih pekui carana nang kapasidak kata. Dan tapi dalam bulan Rajab ini, nanti bulan Rajab masuk bulan Rajab, sedekah yang bagus adalah memberikan sedekah berupa materi. Jadi magalay mapanre ki. Kamu tuh. Tapi ya pas sedekah matingkat-tingkat tuh Bu. Matingkat-tingkat. Angka tu pas sedekah cica miak dereng langsung telu lologang apalang. Maka lebih kuyasap anak yatim keluarga macawe pakai retoni telu niti lologang. Itu. Iya kau tahu sogi sedekah apalah pas sedekah ni. Apa angka tu tahu sogi sedekah pana pemainga. Pak apa cidi tu jama-jama Pak Okolino inak napo jimanang ya tahu Dega ga tahu cece tu tahu mabasah. Dega, iya nama bahasa mo teh, namo tahu kalasi ko mabasa makro teh, tahu patu kanja dapal, tahu paja sipa na. Iya na tu nakada guru taya kome ko patat dengi sipa majamu, rampe-rampe madecemu, depe na sipa maja, rampe-rampe majamu, oko padamu rupa tahu magampang, abas sabawan, tat deni jamu. Iya mo mabasa, iya ko 5 tahu ko makalasi, napa patangas ko to 5 bagi, gaga mabasahay, tapatat de kada kanja payano padaliwan ni manaro na bagi. Maki tu impay chale Pak kung kana bagian nalaman at tahu Pak makometi iya tu mabasay na puji tayo tahu mabasa puji tayo tahu maseke puji tayo tapi ta coba ni gare bali ko tahu seke tamo tu tahu seke cacat nasa seke payano pada liwat pialena jadi dia majamang itu mabasa itu tahu makan jalan makanya usahakan ni dalam kehidupan ini maka kalau nak magala emang puasa ayo naruta puasa nga iya tu ampai to mapuasa kami si Bu apa ukir store ibadah ireking pegawai negeri mapata laporan bulanan nih kamaleka macata to si minggu ya tu doa yilawe amalange lay store setiap satu pekan angka to tutup buku dalam 1 tahun kegawat tu pada saat nisfu Sya'ban. Yaitu sampai konis Sya'ban ini ditutup buku di situ 1 tahun terbuka lagi lembaran baru. Lalana si tahu nge, kau mati matu teh dia tu na tatutu kau mati, ya mitu Sya'ban pinama tatutu nisfu Sya'ban. Tasele situ jadi lembaran baru makanya tu kau Sya'ban ni nasuruh kita mah baca Yasin untuk tolak bala. Nasaba okuti patan tu takdir selama 1 tahun ke depan. Nama kira. Jadi angka waktu nanan nola saya Rabu terakhir bulan Safar, okuiti pano abalae. Maka dia Rabu wakasan, maka daki dicapur raba. Tapi di bulan Safar, tapi okui Sya'ban tengana nisfu Sya'ban di situ ditentukan takdir.
yang akan kita jalani selama 1 tahun ke depan. Jadi itu ampai isunnakan puasa kula Syaban. Bahkan makadala atau pandrita usahakan beribadah di situ di malam nisfu Syaban, patengah bulan Syaban. Isunnakan puasa di situ. 1 Rajab isunnakan toki. Gitu. Nasabak magai. Ya komeki misangi magi niya puasa 1 Rajab. Watun nasi diraja naipano nurna nabita nuru Muhammad laipatamok wilalanna rahimna Siti Aminah. Itu di satu Rajab. Ya tosiko Sya'ban di situ ditetapkan takdir selama 1 tahun. Iya ko 9 Zulhijjah malam hari Arafah unron ya dampengi dosa lupuh. Disuruh toki puasa betul. Makanya puasa gitu. 1 Rajab, nisfu Sya'ban, 9 Zulhijjah, 10 Zulhijjah, ya puasa tuh. Maka mana ke 10 Zulhijjah ya puasa. Puasa sholat perang. Cocok nih, yampai natengi. Nabi teman rin atau loma lepe. Disunahkan tidak makan sebelum lebaran. Politik malepak na pemandre. Hitungannya itu 1 hari puasa. Yaitu ampai sunnah de to manre ko hari raya Idul Adha. Mega apa tu tanah saya mega manre maliwasak. Cik de lada mi betul ko tu na hitung 1 hari puasa. Apa mapa mulai 8, 9, 10 sitonganna ya puasa 3 ngeso ko tu. Waktu na panipi Nabi Ibrahim to itu dipuasakan. Jadi tanda kesyukuran itu to puasa. Yaitu ampai Nabi ta puasa sosining nasabah sini na jaji nalai tanda kesyukuran. As-sokami si ilapor amalakna juga puasa sebagai tanda kesyukuran kepada Allah bahwa histori amalakna. Tapi puasai Nabi Musa ipas salama ko kajaran ng Firaun na puasa ti Nabi ten itu ampai te puasa 10 Asura. Maka daki di puasa Asura nasabah karena gembiraannya Nabi diselamatkan Nabi Musa. Alena puasangi Mario ipas salama nabina. Jadi itu Nabi tak kusukuru ima puasa, ya pun di kusukurangi to manre. Makanya mato. Jadi itu sebenarnya kuncinya. Makanya kok mega tuh tahu Bu, biasa ko matinja itu, iya ko lulusuk me anakku, ma puasa ka talung ngeso. Agak biasa begitu. Itu tanda kesyukuran. Dia nomor gaga. Aja minta ke datang lu ngeso berturu-turu. Kau pura kita puasa dulu ngeso na bata. Mangulah si kita sini. Itu Pak Mega tahu tuh biasa pu ale nama tinja ale nama dareke na samagi ruwa kada lu ngeso kede dua. Jadi kadang-kala begitu. Mega tuh tahu cuma natet tuh nabi tete Mega tinja. Nateng lai palaba mat tinja ya tem Mega tinja. Pak kata tu cede-cede mampat di mutan asa melona kapa mate ko di ko si pajami pa di watak mapos ka seso kata mako tu menri jupan da mak balak pagotoy mak balak sa pili na so ko salama kala tu mapos ka seso apa masela ni dia kata mako tu ajak ta Mega tinja na palaba gamay matinja ajak ta Mega nasaba iya tu tau Mega tinja nasa nabita termasuk adalah orang yang beribadah tau sekke makasiwim. Onron atau seke beribadah itu tinjak. Maka to ngapa? Nasang iya ko dupa mi siratu karung masumbang si karung sisan na den adu pa siratu serami pulo na serana dupa nasa dewa sumbang. Itu la seke si karung manisi salana. Itu jadi onron na itu jadi iya pana puasa ko angka nakadai iya ko pasalama ka po mapuasa ka iya ko desa mara kadu jamai. Padahal itu semua untuk kita. Ya nanti nak bita aja Mega tinja. Tapi kenapa laba? Karena nasar itu termasuk doa. Istilahnya kan termasuk itu biasa maka ada mas sumbanga oko masigi eko salama moi biasa maka itu sebenarnya kan tolak bala dibolehkan. Tapi pelaba aja mina cede matinja matinja makiro. Kemudian ini tentang saya tidak usah bahas semua dulu. Tentang masalah ini tadi sedekah. Jadi itu pasti sangi pas sedekah Bu makai kah. Angkalalo papak guru na tau pandrita maka da usahakan ni setiap pas bangun asidekah ko. Kaya gana riasa pas moto kita masidekah. Ilaw daw ng keluarga. Ang katoto tau komelo isalay bola pas masuk ke bolana. Pole pintu na bolana.
3 orang pertama yang dia lihat itu pasti dia doakan. Kalau tahu, gili kilo kiri nang katau malalang ilo dogang imade salama. Payite bali bola ilo dogang salama. Ang katau yita lalu ilo dogang salama. Ang katau masapeda ilo dogang na motoro. Jadi setiap 3 pertama kita lihat doakan. Maka de gurutta, ya kumule pananungang itu insyaallah salama ko. Jarat tau makoro pak. Mandari ko tu daging nasa ketianu lalu kiru jilban. Tapa jadi ro. Nah ya selalu kiru jilban ya tapa. Tapi dia tu nak apa tahu berhenti de insyaallah. Nah, ini untuk berkaitan sedekah. Jadi magalah emas sedekah, magalah emas puasa, silakan puasa. Kemudian angkato sempajang. Ya ko makadaya de ule jame tu puasa sunnah sestas. Yang kesempajang. Angka 2 sempajang matan rela ada apalana. Istilahnya kotomelo mah hitung-hitung jarak dapi. Sebenarnya pura pasipulung-pulung angka sera. Biasa haro buka ya ro ensiklopedia hadis Nabi. Buka-buka ya ro pasipulung ya ro. Lo core-core ya ro sempajangnya maka tandra pelana. Ini angka hasera. Kasera sempajang maka jala ada. Tapi aja mau tajam manang ya ro sera. Namo cik di mikotul lemoy. Angka sampajang nomor si biasa ni sampaja sunnah awabin. Iya awabin ya ko hadesa eduan rona. Nomor si di palawangan na mga ribia isa. Yang kedua capak na duha. 2 tu. Angka ko capak na duha. Sekitar tate 10 liwa. Si tangana 10 sidi. Annarakana awabin to sana. Angka to ko palawangan na mga ribia si besa. Otopura na masampaja sunnah i mga ribi. O makade na masampaja sunnah annarakana. Tak don rakaci di bersalang. Awabin asanna. Meki manyak makada usolli sholatu sunnatil mutlaka rakaata ini. Meki makada usolli sunnatal awabin rakaata ini dia di bawah. Ya ko meki mambasaogi wakate masampaja sunnah awabin don raka karena pong Allah Ta'ala. Atau wakate masampaja sunnah mutlak don raka karena pong Allah Ta'ala. Labak mana mo? Annarakana demi nawat dingi tambai deto na kurang. Anang irakana. Aga gunana yero maka de nabita. Padai ko masampaja sunnah 12 tahun etana. Kagak tahu mulai masampaja sunnah 12 tahun. Si puluhan ni lagi baki tanga. Ya dampangan idosana 50 tahun etana. Iya na tu ampai sau sampaja sunnah awabin. Ia sammati sampaja sunnah toba. Magina kada toba nasaba mancaji pasusudosa kafarat. Jadi arwa pulo na tau dosa ireke ro le susui. Ia nariasang umur maponco tapi mak baraka. Itu apa 12 tahun ngetane ireke nge. Nah dia mungkin 10 tahun ki. Ta coba ni garek tajame si tahun nge. Taluratu 60 na solalan na si tahun nge. Ya kode nang kata alpa jamer taluratu 60 na so. Berarti kali taluratu 60 na tahun. Kali 12. Tareke ni gare. Talusap bulat dia. Iya naro tau nadaga aga umat na nabi tatu talusap tau si ratu tau lagi ma dale kongkah. Yan ang katau tu si ratu tau ngumuruk na 2 mi ko tanya lian na chau tu pangonro na chau monro mi. Itu dareke namanya tu mayaga. Itu makotiha. Jadi angka yasang umur maponco tapi mak baraka yan nak kijamay. Maka dia umurku 40 mitau tapi baraka na nasaba tuli na jamay awabin si taumi masampaja sunnah awabit berarti 3,000 ratuna tau umuruna iya naro maka ada apa nulay jama matar rupa ustaz aja na ko de tulay juma na bawang to juma na bawang sisa si minggu maka de namo sisa si minggu de tulay jamay cica sulang. Oh, tu itabani tanggal asi di jam si. Kode mau patulay, cica si tahu. Ya na tahun baru, asam paja sunat, tahun baru pasti teka asam paja. Ya, bila tahun baru si Messi ka asam paja sunat awabin jam si. Ya kode mau pula patulay cica si tahu yang pati pura tajamah. Kode mau patulay cica ngejama idi mani bawah. Jadi iya naro sampaja sunat makadama tia madari tu acara makada. Iya idi purede na makanja sampaja sunat tawatut tamalolo
Matoma ni napay pakanjaki sampajangi pakanjaki. Tajama ni ro naman cijipat tutu matu. Yan na ro tajama. Mancijipat iya tu matu sampaja sunna awabine iya na tutu imatu kekurangan na sampaja perlu. Wasa makadai ko hadesa iya ko iparesanya malak na te. Na pure paresa na dena gan sapani dena suku. Sapani sunna mualapakan ni. Yan na tu nakadata wes tu sampaja sunna patempele. Makiro. Makadai pa iya ro sampaja perlu itu madarito tu mak bilawat tu. Iya ko watu-watu botingi mak bala-bala sih. Iya na wasan-nasan nasi sadi wasan-nasan namun rumah sikiri mengaji-ngaji iya na kasinala si Repa Desi madari cica mi buka korangi si ulang angkato cica mi siminggu ya mi ko ni Jumai na baca surayasi na buka si dia na marigaga angkato watu-watu mengaji dia na marigaga padahal non rita we jadi iya ro tala ona magampangi sampai jasuna anna mirakanna yang pay ko pura ki masam paja mangaribi aja na tare walau bolata onro ni masigi ta amal kaniro pura ki masam paja sunna awabin tite watti de panatami say tabuka ni korang ta baca-baca suratul mulk tabarakah yan ro tabarakah tabaca tapalattu yan nalattu na tabarakah insyaallah ko tulemo pananungang tabarakah tabaca de naburu watakkalene tu takutanay tanah tidak akan menghancurkan jazatnya orang yang membaca suratul mulk. Maka dia Nabi itu suratul mulk adalah surah al-munji'ah. Sabah angka sahaba palana unta. Ya sange palana lapi-lapi. Ya pidi lapi nyarang. Tapi lapi-lapi na untana. Patatoten day o kotangana padang pasire. Napanapalin na iyaro lapi-lapi palapi laka untana. Nang kanguluiwi. Liu. Natapanasak dingitay mga jipulok kotanay. Mangaji tapal lupa masuk narendrengero nun nalari lo ko nabita ya Rasulullah angkat tau mangaji pulo ko tanay maka nabi te kenroy nasa kurosa de na tendaku liu ka wang kalinging maselang lawi nabita tatongin nabita sa dia membaca surah al-munji'ah maselang surah apa itu ya Rasulullah maka nabita surah al-munji'ah adalah suratul mulk perisai dari asap kubur. Nigi pananungang iya sure ipas salama ipole pacalan na kuburo. Yan naro tabaca-baca pak tabaraka. Magampamu tu deto na malampe. Ya mikonalay sinetron ay malampe. Ito. Yan naro maka de apo sampa ya ko pure mangaribis ta. Pure pisah. Maka de sampa ko pure sa tangaban ni pi. Maka de ule moto tangaban niya subuh pi. Pura masam paja subuh atau sebelum subuh ta baca-baca nih. Kota baca si polo na tama subuh pura pasigi masam paja subuh talanjukan nih. Maka dah de apo dapi okoro okopi duha maka de udapi maka de guruta aja naliwang iloro. Wattun na baca mangaribi letu sebelum loro. Ya wattu. Jadi aja nak ada pura piloro baca leng kori baca. Ya ke suratul mulk walaupun boleh tapi utama. Nah sebab ia tu tahu pandrite ang kecil dipak disengang merek jingi lolongang. Ya sang ilmu hikmah. Merek jing. Terus terang podangi. Ilmu hikmah ini sangat berat. Nah sebab ilmu ini lahir dari ilmu. Yang pe maka ilmu hikmah ko makadaki. Hikmah kan ilmu. Makadaki ilmu ya ilmu. Ya sang ilmu hikmah pak disengang angkai polo ko pak disengang nih. Kada kita contoh nah. Maka dia nabi taya komandre ko aja mau pabelai lima mau majepu pakan re aja na pades kapator maliwo mato angkat tu tau mandre pades kapator di mana do ya tu ampai to motot tariolo ko mapalen na nanre na paribaki ya jiwat dingi putara denate kalima lorong magay maka dia tau pandrite na ibukarang ni pak diseng maka da ia ko angka tau malanan re nama long jong kaliman nama bela ia kongka naurusuk merek diselesai masa padal lei merek gitu ya ro makun rei ko mandrei natengi na bitte ibuka nabuka timun na ko makemay ya mi ko timpu na tabuka ya ko makeme na tutu mi makome ayaka macepa-cepa ya korone de aga hikmana ternyata maka de kong kamakunrei komandrei natatutu timunna komakemai eto libot timparu lakai na tukawan niwi
Makiro. Jadi itu hikmahnya ya riasan ilmu hikmah, ilmu yang lahir dari ilmu. Istilahnya manfaat dari perintah dan larangan. Riasan ilmu hikmah. Maega tapi aja no pudaman. Banyak. Itu diambil langsung dari ulama. Bukan dia kok isapa, mereka Pak. Susah. Ilmu ini agak susah. Kita harus banyak bertanya ke ulama. Ya, jadi makanya upasaki petisan selesai. Mika loko lelatul ijati makna NU hetat 5 niwita. Jolo-jolo. Jadi ini tentang sholat. Angkato sampajas sunnah makanya kutulemu jamai. Kega sampajas sunnah patan raka yolona imunrina loroh. Imunrina mike loroh tapi metet tabu. Apa surah yang dibaca, ayat yang dibaca, menurut penjelasan Imamul Ghazali, ia roh ayat minimal dalam 40 ayat. Dibaca sirakangnya. Tapi sampai jasuna namo loroh, imonrina loroh. Tapi arwa pulona ayat minimal dibaca tas sirakangnya. Kau pernah baca Fatihah, maka wadah gak wapla, maka gampang. Ina tena ke 50, nasiratu na 50 ayat. Maji tabelo malah saulu. Na makadami arwaplo na aya dito na mesti makado malampi pa di kulo Allahu tapakoli nga ka 15 lebih ni aja mo ta mala saulu makadawa mesti patuyapla de inate na ganna ni at yan ta baca ke 50 nala ni apa itu kok ke 50 inate na siratu na 50 aya itu jadi namunya miro ta baca patanrakan tak don rakaci bersala masna. Tokoh kita Imamul Ghazali dan itu berdasarkan hadis Nabi. Siapa yang sholat 4 rakaat sesudah duhur, sholat sunat duhur ya. Tapi malam te bacana, meter rokokna, meter sujudna. Jadi ya koroko kini baca Subhana Rabbiyal Azim itu 21 kali. Subhana Rabbiyal A'la koto sujud ke 20 tosidi. Jadi tiap-tiap itu 21. Maka dia kalau kita penjelasannya itu pulau sakbu malaikat mencajima menguki munrina. Dan malaikat inilah yang siang malam beristighfar memintakan ampun orang itu di hadapan Allah. Jadi tapi nasalai kita ya kok masih jamai mamatin ron tak bolane di kamu pi mata ya ya kok panitia pala cata enggak deh nala caka kita itu pikir jadi itu nunya makanya wadi ginjama kok boleh nah sebab itu sampai sunnah lebih utama kok boleh ijamah ya si apalanna tuh kok sampai sunnah no kok boleh. Kecuali misalnya makan tarawih, meki loma berjamaah, makanya sebenarnya sholat sunnah itu lebih abdal kalau di rumah. Sifat dua-dua mi pong Allah Ta'ala. Tapi dena yang mana na tahu mulai jami sampai sunnah kau boleh. Apa ia na puresa, na tilaw bolana, na latu bolana, dena na sampai jam. Asa matak ko meni man remeni maga. Yo pokok masigi maringang. Jadi maka dia di itu letilaw bolata. Oko na masigi tajama daripada de. Makiro. Jadi tidak masalah itu. Kemudian ini sampai sunnah. Angkato sampajang engkau ko bidayatun nihaya. Karena nanti Imam Ghazali. Kita bidayatun nihaya awal dan akhir. Itu bidayatun nihaya. Arwane makan jak jamai. Sampai sunnah mutlak yolona jumae patan rakato. Pangupuna kuluallahu. Patan rakah, 2 rakaat di bersalam. Maka Imamul Ghazali siapa yang mengamalkan sholat ini, maka dia mati ya tutaw kodini tenrono ke surga. Arti jaminan itu. Itu hadis Nabi. Patan rakah yolona Jumat. Tapi pangupuna kuluallahu akka 50 sirakannya. 200 kuluallahunna. Meteta to? Sebenarnya sampajan na imangnya si bapak gawe Israel. Masih lo masih na jami ya. Yan natutok ipitangon ron na sebelum mati. Itu di kitab Bidayatun Nihaya. Jadi itu salat. Mega mau apa? Tapi aja no poda manang. Sampaja menibay bahas matu na capu. Kemudian angka to si kiri maka da deule mapuas estas. Dito gagawat di was sumbangan. Dito ule masampaja sunat.
Aga na pala, sikiri na. Aga baca, nomor sidi. Subhanallah wa bihamdihi, adada halkihi, wa ridha'a nafsi, wa sinata arsi, wa midada kalimati. Kanja iro, namo si polos sote masikiri dito nakalay. Itu. Maka dia nabita, inilah sikir yang paling berat timbangannya. Tapi dia na pasusudo sa mata anak mi timbangan na. Dia kacau tanah. Iro, tapi sebenarnya sikiri besok tadi guru taka. Kika je sikiri kami namakan ya, nasa kika je membutuhkan. Ia membutuhkan. Ia ko malam-malam may tapak mo pegang mo baca la ilaha illallah. Ia ko malasalasa ko musading atas sadeko. Jadi puluki ka adamu. Jadi alay pak buray ro sikiri. Ya maka dah mulok bangsa di papena di mutulita selang. Pegai salawakmu paja tu. Jadi maka dah keke butuka. Jadi ya kau maka dah tuli masalah kau kana mulo sompak magai baca la haula wala quwata illa billah. Pegai mu baca ya. Insyaallah. Atau dinamelo ganna waramparam pegai istighfar mo. Ang kana masih kolang kalakay itu 5 pelo de gapolan lah. Numonro 5 tuno. Bayi ni mak balu cialaku pegai dia ro na sempo ya ko dale mo Allah taala ni makero makada wat diga je peto masikiri masalawa na masempo dale na nabita makada bahkan aya makada demi na coco ko yeri baca to makada kegin rupo suara kegin rupo di nako pasangi pamasena ponnya na lomo yang idaleta apa iya je tia sange tau sogi de to je tu ne ya mega gagana pak mega tu tau mega gagana bana dareke. Iya, 5 buah surat katarangan kurang mampu penuh kantor desa. Nah iya 2 motoro na makai gaulawan na. Ang katiate de nang kaniri tagagana tulitan na papenadina. Apa ati mi tiasa gana. O kumeto mi tiasa ngeto madece maka da. Ya makomo bola aku maka da wi anu payano na samanya manyo to sa di mako. Ang kato tau talu to na de na matinro matana. Ang kato tau makabalo bola na chokin na mi bali bola na lupa na sa polisi lalung. Maka ya di kagat narakamanan aja ya situ kan na polino maka balo bola na ase ilala kamara na dia na matin romatana cicak ni moni na saya agan ro magarese ang kato tau na buan na sa chokiro diga susana di madu-madu tahu ya salawat tapi 2 tu agagamu pasti letu yang pertama istighfar pasti letu na sebab pong Allah taala nonroy. Yang kedua salawat pasti sampai. Yang itu 2 dia nak tolak. Ya, jadi ia naro 2 ro talatengkan istilahnya. Pegai salawat tay kupura ki masam paja perlu aki je wirid. Maka dia ulai siratu pitu pulo na. Ko dia tulai 40 na. Ko dia tulai 40 pitu na. Pitu mana ta baca? Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Atau balak kerbani sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Baca kapitu akade ni magi nang kawirit ya kibua supaya dena to mapat to masikiri. Ang kato to pakai sikiri na Imamul Ghazali yang 1000 satu hari. Itu bagus juga. Tamal katir. Jadi to mataku de na mega aja na tamalampi na manawa apa 10 tu tau deni to ko pangalata mata ko surimonri. Ya ko mangolo itu lipak boko ya na mangolo lay gilis yulun na. Angka 10 tau tu jalalo tatamo ko. Kalolo na makuttu. Tau matoa na malampi na wanawa. Ya tu, cacalada pong Allah Ta'ala. Kaya sa matoanin, mga ni ropo, kumano. Uy, lampi pa naman. Mga ganiro galu, mga ganiro darat. Di urusan mo. Kuragin niya tu. Mega tu tau makuttu, mana wanawa, nasawari, nasa imanu, jayanu, man. Padahal din ako, alina mi makada. Itu makega. Jadi hilangkan itu. Makunray na makurasiri. Nacacato tu pong Allah Ta'ala. Padangkan na maceko-ceko. Ya tu de tu nirita tu. Tau maparenta na gau bawang. Ang katoto tau panrita na mangoa. Nacacato. Pong Allah Ta'ala. Pak katoto tau panrita pak mangoa. Gimana? Mali naman may rangkay wi. Nacacalada pong Allah Ta'ala tau makito. Anang kasi organisasi. Alin na si Punggawa. Lete si organisasi. Kalian na si Punggawa. Padahal ulama iya. Ulama na mangoa. Nacacalada. Tanya mangoa waramparo. Mana mo mangoa jabatan. Alin na makatan ni. Alin na yaling amana. Makatan ni ang kasi organisasi. Alin na si makatan. Kasi organisasi. Itu bahaya. Salah satu orang yang dibenci oleh Allah. Megala ndak ijama-jama melo na rangkai na dia gaji. Itu amanda dipertanggungjawabkan kala. Eseko ni roka apa malam pela dai. Si jana lebih macaram.
Jadi ini penting saya wasiatkan ibu-ibu. Ini mani bawang ke kami lotolah. Meki degagaw kosok nasi kiri. Timwe bawah ke do. Angkalalo degaga baca. Iyan ang panutup. Degaga baca tamas sampajatoki tangang katojen ne. Di gaga. Pokokna meloki masulara bawami. Di na marigaga. Degaga bacana, degaga jenne, degaga sarana. Ci di bawang. Aga. Mapamulay malolo tengerangi kasalahata tarana-rana isinin na palanggarata tacuku mangolo ripong Allah Ta'ala napaki menyesal iyan na riasa tapakkoro si jammi makwatu masarolat binya masampajasuna sisa burakan itulah orang yang besar pahalanya dia na baca mamakobami na kadwe kalasi pajaya biasa gaji ya to kalasyan niya nuang kaya makoro tulian ro na napa makada pongi man rasa ka to kasi ko de tak dampange tamu pongi ka pakasalahan ko yan riya sa tapakkor natati way matan na masasakalit pigaw ikasalahange air mata satu tetes itu dirindukan oleh Allah. Bayangkan ia tuh dani po ngalata dan kalak menjadi pemadam api neraka dari kemudian. Dia baca, ia naro dia naga coba panggil, ya kode mau patulik jami rumah tebawan ni. Akhirul kalam Allahumma bikil aqamit tarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.